Horas, selamat manogot mahubata haganupan. Tentu kabar na humbani Tuhan ahima kabar si deharan tene. Taganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Bani nalaho mamuka horjata sadarion. Dehar tangihon hitama lubi hatani nai bata nagabe gogoh bata. Laho makorjahon horjain ibagas iya nama gogoh bata martonggo mahita. O Tuhan Yesus sihol hanami margogo marhite panisemu huben nami nalaho makorjan horjana doma ondos ben nami. Halani hai Tuhan parsahap kon ham hanami haganupan asitangi hanami bani hatamu anja makorjon hapitoron nahumbamu. Ibagas Yesus Kristus sanami martonggo. Amen. Hatani nai bata nagabe gogo bata tarsurat dobani sada Yohanes 2 ayat 20 sia. Nini sonon. Anggo iboto nasyam napitor do iya. Boto nasyam ma. Pabua sagala nama kurjaon hapitoran. Ay madadok tubuh humbani. Salinari bason hanami. Anggoy boto nasyam na pitor do iya, boto nasyam ma, pabua sagala nama korjahon hapitoran, ay manadot tubuh humbani. Amen. Bani bahasa Indonesia ihatahon. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Taganupan na nihargani Tuhan ta Yesus Kristus, keluarga na hinaholongan. Selamat Advent na paduahon mabata, ang alo-alo Advent na patuluhon tene. Anjaha, selamat mamukah arina baru bani mingguon. Say margogoh mahita marhitay gogoh na iberehon Tuhan Yesus hubata. Taganupan na nihargani Tuhan ta Yesus Kristus. Tatuwe tumang ajaran na itangar hita pasal isedo Tuhan Yesus ay. Bue pandapot anjaha bue tumang teori pasal iya na mambahen gati kaho hapor sayonta. Adong na makatahon. Payema Tuhan Yesus ididi dos do iya songon dakdanak naligan. Nangadong gugoh nilang adong kuasani. Anjaha adong dohoma makatahon lang Maria naman dubuhkon iya. Singtongo nain. Taganupan. Buhay mana mambahin hita kaho. Gabi bingung. Bahkan gabi stres. Naijado na tongon. Ijon ma. Apostel Yohanes paingat kon hubata. Ase terus mahita orot bani Tuhan Yesus. Marhite Bibel apa pengalaman ni goluhta na ipasu-pasu Tuhan in. Dohor do Tuhan in. Tah sadoh tonggo. Izin adong Tuhan Yesus. Ijay doma harajon. Anggo nini lagu sekolah minggu. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Taganupan ay doa se ihatahon Apostel Yohanes. Anggo iboto hita napitor do iya. Marhitehon na ibasa hita Bibel ta apa pengalaman goluhta na ipasu-pasu Tuhan in bahwa iya manay batat taay boto hita ma. Pabua sagala na makorjahon hapitoran ay manadot tubuh humbani. Artini, hala Kristen si ihut kon Tuhan Yesus na sitong
pasti makorjahon hapitoran ibagas haganupan goluh ni. Mabiar do iya marladung. Memang wedo hitaon rajin hu gereja. Dingat hita ma. Ai terjadi. Semangat tanah margareja ai terjadi. Halani marhorja do tondui napasing bani goluh tak. Memang marhorja do tondui bata. Anggoi horjawan hita hapitoran. Anggolang marhorja tondui bagas hita. Kahu mahita. Halani ai taganupan nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Halani anget, lembut, halani hambagas do sora ni tondui ai. Katilang itangihon hita sora ai. Gati hita gabe ijahado Tuhanin padahal ia ibagas hurta. Halani ai taganupan nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ase iboto hita napitor do nai batata Tuhan Yesus ai. Nini Apostel Johannes tetap mahita percaya. Halani hita pe tubuh na humbani do. Doma ididi hita ibagas ia. Anjaha domma ipasu-pasu hita ibagas ia. Tetap mahita ibagas Tuhan in. Parandang kita madalan bani Tuhan in. Hubaga sahuranta. Ase margogo hita. Ase semangat hita. Halani ay. Taganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Sapala na domma ipaluah na ibata hita. Humbani gonggoman ni dosa ay. Tetap mahita ibagas ia. Halani ia do na ibatata. Amen. Martonggo mahita. O Tuhan Yesus, ajari hama hanami ase tongtong ibagas hapitoranmu. Anjaha monang hanami ibagas ham. Hasipe buey hamaholan na idopakon hanami. O Tuhan, pori adong hasoman nami na boritan. Irumah atap irumah sakit. Urupi hama sedia Tuhan. Ase boy malum. Ase boy dapotan sedia humbani pasu-pasumu. Ase boy sedia mangahapkon. Sodap ni martuhan Yesus agebe buritan. Ori adong hasoman nami na marulang tahun. Pamalas ham uhur ni sedia Tuhan. Ori adong hasoman nami na borit tumang uhur ni. Halani bueni pergumulan. O Tuhan, pasu-pasu ham hasoman namiin. Asimunang hanami haganupan ibagas ham na mambere gogo huben nami. Asimargogo hanami Tuhan. Anjahi botoh kanami. Pabuaham dasa Tuhan anjaha si hopkop hanami. Ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Selamat marhorja ibagas Tuhan Yesus mahita haganup. Selamat beraktivitas. Tuhan makasomani. Amin.